That's what we are praying for in this moment of God, so that we have to be with you in our celebration, the annual Misinale of this church. O tua koe mau lotu, koe mau whakanaua. Whae mau whawhetai, koe ui ko ofa. E Kanatea oua ai awhiona, ke te mau heni e oua whakoroa koe. Nā ke palani pe koe ai Maama ni mau iai. Nā ke ngāwi ai mea kotoa pe ke ngāwi ai tangata pe me whewhine. Pe ke whakatapu i ki naua, pe ke tāpua ki. Ke na whakatopu, whakatolahi, mo whakawhonu ai Maama ni koe ni. Aki, ai I misi o ho awhio. Ai tōhonga mo e urungaanga, he ko ki mau toluni koe tatau ia o ho awhio. Mea pāngo pē koe mau tae mahino e taimilahi, pa mau he tu o he ngai whakatau ere ai whiri, mau tō ai o mamao, pia me he uhinga ho omi mau tō te Maamani. Ka whakawhetaki, mau kau whakataka mo e whaifkau, kai mai sea katoanga a koe. Pēhea ki he kāinga lotu ono louti e hoa koe ni o tua. Mau whakawhetai pa mau whamalo atu ki o awhio. Tau he ofa ko ke whai, pa ke kei whaki mai mo ui, ke kau me mipa pa tu mo e. O aha koe ni ke mau whakataha mai. Te hoa tō mau kotoa ki o awhio. Ako ingo e mau tu tāmaki. Ka uke ako I mau dolu, ke mau whakamomua ho awhio e mea tutua pehe. E monu ia ki nau dolu te nau whai pehe. Ia ku taki pehe ho awhio e nau mea tutua pehe. Ko mau vai anga ia e mau whai ho lotu. E kua wholoa whau e mau whitakai whai ho lotu. Ka pekei ki mau wau ke tuunga o whaino hino ki mau tolu ke ai e toi kapu. Ke o atu ho mau kotoa ki o awhio e o tua. Tawange ki ngāwe mai ho la maare maunio ni, o na fo ia mau lotongo mau katamai. Pia hoko e ako e ni, pia mai kātoanga mau tiwaki ke whai. Ke mau o atu ho mau kotoa ki o awhio. Kai whai e awhio, o hange koe palo mesi, mau tupe o mamata, kai taue a whionama ki mau toro. Mai mau lotu ia e o tua. Mau whamooni ki ngai mea ko ia e mau tupuaka mau ki whanua. E mau ngai mātua ki nau tonu nai mua ki. Hala ingo ha mea ia. Ka koe koto ana e fua ke atu ki o awhio. Ma koe ni ku mau māta ia e ngai kuonga ku mau iai. Ke whakawa e ngai matapā e whainga maari e ngai pure anga kuru toa pē. Pere o mi ai a hau kakai pia mo mau ki motu. Mea pāngo pē koe mau. O mai o he, nai mea ke he. Ka koe mau lotu e o tua ke whakamau e te mau tolu a hau mau uhinga. Nā ke ngāwhi ki mau tolu iho tatau. Ako ho whekau ka pau te mou nofo o whakaunu ke te au pe te uhoko koe o tua ka ki mou tolu pe te mou monu ia he mea kotoa pe. Monu pe lawa sa mea ia. Monu ia ki nau tolu o kei ke nau fou he whakaukau e whakautua mate. Pe tu he vehala ka whaikovi pe nofo e nufuanga a manuki. Ako lawa ia a whiona no whakalau lau loto ia a hope a moe pō. Io. Koe mau whai pehe, pange ki mau tolu ia a kau tō ke matawai. Mau fua, i e tō kai. Ka ilonga mea te mau whai, te mau kei monu ia pehe. Koe mau whaamu ia e atua, ke pehe e mau maino i ho awhio. Pa pehe moe mau tui ke te koe, pa moe mau ngāue, o hange koe a ko mau iai. Tanga bua ki mai o tua ai sea katoanga koe. O whetai koe lotu pe moe hu,
Whai me kamata anga o ta'u, pa koe nu mawau mai ke hoa, ke hoa tua e ao mawiwi, ke ao ngātu ki o awhio mo ngā ui mamani. Tā bua ki mai muna kau me mi pa potu mo ue, ke hoko a e mau whawhia ngai ke a Uineti, ke pāna kakala ki lota tau. Hi fua ke a tā puaki, ke inasi ai ai potu mo ue, ke a mui Siasi foki. Loto at ka fio tua ko wi ko e kaunanga e fai whikau a hoa fio ke whafou mai ai a hoa wholofola pe mo whikau pe whakangata ho mau ngahi loto mo mau ata mai ka e maa ho mau ngahi ongo anga ke mau whanongo pe mau mahi noi pe mau whaiki ai ka mole la ka ke whakakakato ai loto ku hake atu pe haere mai ke tau whia ao mua bagi mui o loto toi mau ngai mo ui toi e begi mau tolo ke mau tau pe mo fana wa fio pe loto mo ui e mau fuaket e mau mo ui i he hoa koe ni ke te koe whakata mo e sea e Katoanga i he hoa whapeo alo ko sea Amen. Our first read, our lesson for today comes from Mark chapter 14, 41 to 44 in Tongan, and our lay leader will read it in English. E no foi au hanga te seifi o le bakai ke anga li paanga e takai te seifi. E na iai ha te olahi koloa ia na naui me ala. E hawa te otaha ko whiwhine wito masiva, o ne ri hawa ki paanga kapa. Aia kukonga se liti pe lau whakataha. E ne uiangi e ne kaua ko le pehei a te nau tō. O awe o ko tala, o si whiwhine wito uni ai masivani, ko hulu e ne ri a te nau tō ko toa pe ko li ki seifi. E ko ki nau tō ko toa pe na nau li me paanga hulu, o e nau koloa. Ka ka fusu mo omo a si whiwhine, ka ne ri a mea kotoa na ane mau iyo, o no kotoa o e mea na ane mau i aki. Amen. The gospel of this afternoon comes from the Gospel of Luke 21, 1 through 4. Gospel of Luke 21, 1 through 4. He looked up and saw the rich dropping their offering into the temple treasury.
He also saw a poor widow dropping in 2 tiny coins. I tell you the truth, he said. This poor widow, he put in more than all of them. For all these people have put in gifts out of their surplus. But she, out of her poverty, has put in all she had to live on. This is the word of God. Praise be to God. Amen. Latu, Vava'u, Hufanga, Mele, Tapweli kia kawatoa kai umaa matapule tapi tangata eki mai Finau kai umaa ai Setuata ko konferensi ya pehe ki hoa mai Finau na tolu na tokoni mai he faro ko na mai a poe tapwe ki tangata eki Setuata mata ko Setuata ko kau tangata eki o Latu. Truly a blessing to have the chairperson of our finance, the chairperson of the trustee, and many of our English members who are joining us today. E whatap ke roa whaiwhekau, a umaa a tau a totoa, umea mai ke tau kau whakataha, i Katoanga Tukumo'ui, a tō kangango e no ki, i he aho whakakoloa koeni. Tupe ke puke whainga maari e tamu e tāpua ki o No'ui, ke whai ai a ki pōpō no i he wholofola, kua whai hono lau, ke tau inasi ai, ko e Malanga ia o e aho Katoanga ko e. Ka mua tu ma whawhetai ki o tua mafi,
e tāpua Tukumo'ui, i nasi ai a sea Katoanga, e pehe mai family o Siasi, e pehe Kanatea, e moe family, e whawhetaki ai o Lauaki. As I am called to preach and share the gospel, it is truly an honor for me on this special day to come together and hear the word of God and let it be the words of encouragement as we continue to serve God, to accomplish our mission statement that we are called to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. My message will be very short because I know that we have been here hoping to start on time, but we are very, very late. And I know the chairperson, Latu, don't like to have a long service, and we have another celebration in the patio. But thanks be to God for this day, that God has blessed us, especially the chairperson that has been faithfully to pray and lead us throughout our Misinale and all the concerts that we have presented this past few months, and today we just come to give thanks to the Lord. Latu kwa e whawhetaki ko koe, o ia ko tali ke hoko ko sea Katoanga. E kai ke loloa a Malanga a koe, o hipe, o ngā whatawia ke whahoko, kai ke tūkua, ai whamalanga al whorofola, o hiko tāpuaki. Ya mo whawhetaki tā wapsia a koe. Ko le soni nai lau, hiki peia i kosperia maake, pia pehe ke kosperia luke, ko whoaki ai whiwhine ui tō masiva. Pia ngotui ko taha le soni ko ni o tau maheni pia moia, ka ko wharu, amu peke whakamā opo ai Malanga, ki he vesi, ono whawha, o pehe ono whakalea, e koki nau tolu ko toa pē, na nau li me he paanga hulu, e nau koloa. Ka koki nau tolu, ka ka fusi mo omo a si whewhineni, ka neri a mea kotoa na ale mau io, kono kotoa o e mea na ale mo ui a ki. From the gospel lesson, I wanted to focus on verse 44 that says, "Truly I tell you, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gift out of their wealth, but she out of her poverty put in all she had to live on." The theme for our message today, giving that pleases God. Kabega foaki o kuhoifua kiai ai eiki. Foaki o kuhoifua kiai ai eiki. Ko tala noa maalie pea moe hanga e sisu o whakatokanga, LotimaTonga e me whai ako i he tempale, pea hau mai i he taimi o kononga mai ai ai kau skalai pe, kau whale si, kau taula e ki, pea mo nau tolu na i he tempale o whai a e nau li mea o whai. Pea koe li e nau mea o whai ki e seifi, pea nguongo a e taimi o toai a e nau koi ni ki e seifi, pea leo la, pea ilo pe ia e toko taha ko toa pe i he tempale. On this day, Jesus was teaching in the temple, and many of the scribes, the priests, and all those who were in the temple, they came and gave their offering as they dropped in the offering box. It made a loud sound, and everybody in the temple could hear for those who put a lot of coins in the offering box, because the box was made out of metal. But for this widow, she brought her 2 pennies or 2 copper coins, and she dropped in the offering box that no one would hear a noise except Jesus. Jesus was sitting across the offering box, and she noticed this widow, as the Bible said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gift out of their wealth, but this poor widow, out of her poverty, she put in all
she had to live on. Pene ongo na ikai te ongo ai hanga e whiwhineni o tupu pe poaki pe ri a e ne ongo ki pepi kapa e wā. Ai whawhetai na e ai a sisu o le awhio. Poaki o hoi fua ki ai ai e. Ai awhio i e sisu ai poaki ai witou. Ne ongo na lahi a paanga na poaki e kau skalai pe mo kau taula e ti. Mo kau whale si pia mo kina tōri te pare e nai ongo ia e ne tōke se vi. Ka ko si pe fine witou. E ui e sisu e ne kau ako ka ne tarani. Kua ue o kou taratu. O kina tōn kotoa na e li me paanga hulu na koloa. Ka fusu mo omo a si pe fine. Na ne ria ne a kotoa na ne mahu. I hono kotoa o i mea na ne moku. First, I want you to know, regardless of what's happening in your life and what you give and what you do, God knows. Emmanuel, God is with us. What we're about to give for the ministry of this congregation, others may not know, but God knows. Secondly, trust in the Lord. This poor widow trusts in the Lord in spite of how much she gives, but she gave all that she has because she trusts the Lord who will take care of her. I believe all those who came and gave their offering in the offering box return home and be able to have the best meal with their family. But for this poor widow, she gave all that she has and to live on, returning home, not sure when is her next meal. But truly blessed because Jesus was there and Jesus saw what she gave, not out of her abundance, but out of what she lived on. She gave everything. As Christians, we come and we believe in God and we trust in Him who will take care of us. Always remember, no matter what's happening, God knows. God knows your heart. God saw that this poor widow gave from her heart. God knows what's been going on in our congregation, the declining of members, the financial struggle. But we continue to put our faith and trust in God and give every month, every Sunday, because we trust in the God who gave His life through His Son, Jesus Christ, for all of us. Katoanga Misinale Latu, Veiongo ko Uineti. Ka wikai ke tukuai ho mafana pe amoho fuaki. O hange ko fuaki na fai he pepine Uineti na afio i e sisu. Veiongo ko e pen kapa e ua na aneri. Ka na e hanga he otua e sisu o whakatonganga he ko fuaki me he lotu. Tau pea kamata e tau ngai Katoanga Misinale me maasi e pele me hao mai kisune. Mo mata ki he Uineti ko e mo ne fia mo e veke. Ke fuaki. O hia kune ilo ai no taha whai kia ia e fuaki. O afio i o tua o fuaki me loto beke. Kai whaka o mo foni ka mātu mo toru mo kau pataha e ah koeni. O kia ia mawhana pia mo fia ki potu o e koeni tanda i Setuata malolo pia mo ki mautonu. Neo mo i mautonu si i ka mau ino mau o tua kune afio i o mau loto pia mo i mautui o. Fai Manu'atu i whalala ki a teia, ane no sa me ua tolu, ko mautau hia Sihova e kai te maumasiva. Ko lotu ia mo e hufia na e whai e kaunanga koe ni tau monou i e kamatanga e tau koe ke te hoko ko e sea katoanga pe nane tali mo e whakawheta. E whai mai ai e maupono ngā. Ai ngahi Katoanga Misinale na mauwhai e mahina kotoa pe. O kia e mawhana pia mo e fia pia mo e fuaki e Uineti koe ka maanga i family o Siasi. O kange ko e fuaki a whiwhine Uineti. Leo o masiva. Ka mautui whalala ki o tua ko ia te ne tauni ki mautolu. Ko ia na ne fuaki pia mo fuaki a mea ofa ko ne fuaki ki o mau family. E mau ilo. Ko ia o kune whai o taki mo no tau ka mautolu. Pawheta. O ia ko Katoanga Latu pe mo ngā family o Siasi. O hange me ko fuaki a se fine Uineti. O fuaki a ki a loto, veke. A loto fia.
Mafuaki ake a mea kotoa pe mau mo ui aki. Ukai ke mau toi tokanga te a pongpongi. E mau tui whalala ke o tua. Oia te ni whakai me whawhai kufua. Ai ne Latu whatawangi ke whai tāpoi kina koe he o tua. Ia kene haomi ha tāpu aki ko mia koe hoko koe sea e tāu koe. Ia mau kau whatawa tātai Setuata pia koe Siasi. I e fia ko mia koe tāpu aki ko ui. Ia moe whaki pia moe taki. Oi, katoa Tukumo'ui o tāu koe. Ia tā wak mai ke ahon. Ai whai ai ai whakakau ke moe palani ke tā omi o whai ai whawhitai moe honga ia. I whamalo ke o tua e kude a whioi ai loto ke moe lau maari e nai whai ai o katoa ngā. Ia tau fia ko toa pe ko hia o tali lotu ai o tua. O Tahaafe ki a ki mou tolu. My invitation to all of you, for God knows our hearts. Others may evaluate us by how much we give. But Jesus looked and she recognized and acknowledged to his disciples, this woman, truly I tell you, this woman gave out of her poverty. She gave everything that she lives on. The others gave their gift out of their abundance, out of their wealth, because Jesus looks into her heart. Because she truly trusts the Lord. No matter who's looking, she gives because God loves her and God will take care of her. Are you willing not to only give today, but are you willing to surrender our lives to God? Trust in Him that God will take care of you. Tahaafe o Malanga e a koe, e ke whewhaki ho mo'ui i a sisu. E ne hifo taloni te apule e ne taki koe, aki ho whalala. Na hifo a sisu o pekia i te korosi, o ia ko te ofa ke ati ko te moa. E tawang ke tau maa, a katoanga whiawhia, te momo tāpo e kina. E mo ofa atu Latu, e tawang ke hoko, katoanga he a koe. E a whio mai ai o tua, e ke ne hoi fua mai, e tau whaki aki ne e lotu, o ilo whakapau, o sisu na hifo pekia, ka tau o uiai. Ko ia pete ne whai o tau hi, e tau whanonga mwhai pe taimi ki i tāni. E hoko e tau whoaki, o hoi fuati ai ai e. Let us give, so God may please in what we offer. Especially we offer our lives to the Lord. In Jesus' name, Amen. Kore atu ki he whanau, he whai ai iwa, kore atu ke tangata i Setuata, ke ni lapa mai ki Mu'ani, ke kamata lewa e tau katoanga. Sina? Tonga te teu ara o taunanga ke whakatakato te whahoko ai iwa. O kau Tahaafe ko e tangata i Setuata o Siasi Viliami Finau, ko lea Viliami ke lava mai ki Mu'ani. O hiape ke ta whakawheti ai tahine se ai katoanga ki hono mea anga. Tahiri pe hiwa al whanau pe kole lewa ki he Setuata me kau sketali ke whakakato. Maro, Madurotea, Kanatea, Wawet Burge, Meko, Malanga, Katoanga Misinale, Maro.
o Manu'atu ke mo ki kau to ko me ka ru fa para de bua e nga ko ta ko lo bena fa e Malanga adu ma ke u fa fa dong ya ko fa na se kita e Siasi o ko mo my family when I offer na fa ta uni o ga ga me si me Allah fa ta uni e ko ngau fa pe Siasi ko ta lotu ko ta siri ko e Manu'atu se aga nga Latu e la ya bit e au ko e se ke mo de ne ko va me lo de Vava'u ma ta Tonga ta fu fa tai yo doa yo mai ma na wa ko ka to ko ma na wa ko Kalasi kon Lauaki Kalasi dia sia Katoanga ai we Latu sio kiba hina Fisi'ihoi Stewardship Maama mai mo Hufanga o Iuvalu me Finau lapo I fasapate ko to tu ada di Finau mari ko ini ke Kalasi ba me mo me ba be dio a di wa la mari ka logi wa ka to dia Latu ka pau pe ni me pa tu pe a Siasi ko ka ni dia ke mau pe ke mo me ki mari ko tu Latu te mo ria ki tu me si ko si su la mi ko na kita pasi ada ka Krisia ke de fa ka ni ria ko sia ni ta uni Latu fo ka to ia na ki Kalasi ke ki ado o la fa ya tu ki hi ba ko ya mana thank you Latu ka whawhetai ke o tuae tākore ni ne whawhainga maari ni ngāwe ke lama e tau ngāwe ka whakawha e tau e o tau whawhetai ai ko wika tau hāmai ne ongo e tau toko siipe ne ongo e tau toko wape tawa tolu ka kamai e ki he tako ni mai ki ata ki tau tolu me kai ki tau lau mo lau si ka koe lama a whatongia ka me aia okumahu i ngā a e tau li e tau ofa whai ake ngā wea e ki hono te mi pare mo ngā wea e ki o whai Fi ai pe tau lai ki a Siasi Pai pe kau Kalesita Koe fu matai to ma aloho ofa Pai pe kau ofa Kai ki ne lau hono mahuinga Ka ne lau ai ofa ai e ki a ki tau tona Aho kotoa pe Toko ua Toko tolo Siasi Ki pai pe kau ene Malanga ene tau ene whangasipi ke maui pe kononga ana koe ni eiki maloho of eiko whaau mona lolotu mea maro I whakea he mangaya reia Pea koke uwhi mau kōmingo toa pe
E vai sino pe vai moloto. E bobo he tawani humala mari hori whawheta. Koe aho koni koe aho pe whawhetai. Koe aho pe whamalo. Malo se mo mea mai. Ka whae ki ngau si se aho koni ka kotau langi ia pe he whae ngau ea. Haeiki. O whātu ke ngai Hufanga katoa pei o whareni. Mo mea mai, malo Setuata ngau e lahi aho. I ta wao ke hiwa, oi mahina, malo e hao. I ta moui me ngai whaingata ke o omi pehe eiki. I ta wao ko ta wao. O whātu o mo ngai whafonga malo. Thank you. Koe mau Kalasi ko Tahaafe youth and children. Where are the rest of our kids? I just want to give glory to God for His unconditional love bestowed upon us. I thank God that my mom get to witness today, and she's very happy. And she's always happy when she gives to the Lord. We're gonna sing. What song you guys wanna sing? I want to thank you to the children, the kids, the young adults, the youth, for all their support and listen to your parents, yeah, and for everything. So we're gonna sing Thank you. Te uhiki ahoku loto whaiatu kamalo Latu, Niuafe, ni maua. Tolumano, Niuafe, ni maua, sea malo au pito. Sai koe. Malo. Apa kau cerita kau siapa ni? Koe Kalasi toni o gogo. Kalasi apa dia kau? Koe bukan apa kau.
ko le atu ko hi ka e ko ai fie toko ni ki e peleti ai sea e mo potna talavou ko le atu kuna ke hiva mai pe ka e i foi be se taha ka e hoko atu ai toko ni mana. Celebration of our Misinale, you may do so as you come and bring your gift on behalf of the SEA and all the youth and young people. Rehiwa mahde se tahakan mahino atu ki kaumuri. Malo. LotimaTonga mo na family kataki mo me amai uiat pe mo hingoa. My small group, I am the leader with Halalova and Malaya LotimaTonga and their family. Whakabae talai lima Halalova pe mo family and Tiu Kanatea pe mo family. Please come. Sea mau ofatu me mau ki Kalasi aho ya bingo so ke mau Kalasi aho ko Maama mo nia. Our small group symbolize the lights that Jesus come and say, I am the light. I'm hoping that our families represents the light of Jesus where we are called to be, especially a part of this congregation. So now I'm going to have Loma share a few words and we'll sing and present our gift and our offering. Malo. Atu mafuke mo tu si ko hilo wa palan lile ya me ai to ko ma be fu tu pe mo me ai to ko ko be lo mare ma de ni fai to ni ek ba to ne o me mo na le to si ko me be ni mo ko tu la ke ai ko to si ka o fa
Ini mah siapa tokolah ia tokolah mana? Fikir ke belakang dia mau siasi mau. Lalu anak kami mau siapa dia. Aku tu lah aku juga aku itu kayak tahu Tukumo'ui tahu Vava'u Misinale tahu Tongan dengan mission dan Siasi aku tu lah kami tahu tu dia tahu hang tahu apa kamu tu dia kamu tahu dia mau Vava'u atama ai na tahu siapa Vava'u kau yang tahu tehina tapi Vava'u dia betul dia tahu apa dia ai kata na Vava'u faka mo anima pe na ni om pe ni ai ko ngai Misinale tan ko ka pese te hong fulan ka te au te be au ma ka mo we ni te ga pa ka ko me taha ko me au fi ma fa ka ta fo ke o tu ai ko te na ko ta ke te ne fo mo anima om be ni me au ba ki lo sai ni mo we ta sio ke ta po na tafu na injeni si ka pa ale a hu yo lu ma ton ya mahino tali si ho pa pa pu ta ka ho ta ta la mai pe a ko te fu ko fa ko tali si ho ya utana ko ni ha ko me fa na ta sio ka ka tali si ho ai fu ka ta mai ko ta si na ni fu me ale ri ko to pe ni ba ha mo fu pu le ta fu le ta ni mo me le ring ko to pe na ni mau ye ni ba ha fu ko ina ni fu me o to pe na ta ri o to ko fa be be ta fu ke a ni ona ta fa mo ni me ta fu ko to me fi be le ring ko to pe ta ma o to Finau me to ta re ta e fu ma ya le to fa Tariaki e mafuaki e no ngiang matolu himi eiki ne ongo ko Tokonya Latu ke Kalasi Maama monia tolai wangiau. Tokoni ai faifkau matini tolai ono mafulu. Tokoni ai Setuata Mele maka tolai e fit mafulu. Tokoni a sepi pere tolai wangiau. Malo ofa. Thank you. Malo tokoni hoe faifkau hofoni tolai te amu. Malo ofa, thank you. Te uno. Malo. Ikuvalu ko mabu ko. Ba, kasi Malanga mo. Ikuvalu ko mabu ko. Ito kita di luar. Ai. Guarda sua, un mau che sta lì.
Bởi cái khoa học ấy các sản xuất này rồi đây thì mẹ là để mọi anh kalau mano wa phải đi mang theo u Kalasi dari bau, tahaman, apa itu lima? Mau, sekarang ada pun jadi itu fakta baik. Kalau itu pokok untuk kita. Kalasi Terus jadi mata. Tak jadi kos kendali. Kalau kita sampai ramai, oh yang mereka bawa buat, kali. Kalau dua kali, malam itu, macam punya kamera di. Kalau main di Kalasi, kata di Viliami, kalau Kalasi family Veiongo, family Tahaafe, family Tonga, bukan Mele kata apa ini? Liani mo ati ni mo. Kasi yung una mo Kalasi may ito. Kalasi ni mo mai. Ni mo mai. Kau ni befok kau Katoanga Misinale ai fai kau mau lang mulu mau lang tabuak i wata pun i mau ki kau sia ai aho ka ko poin e hange ko lau ko mau vai ni mau Kalasi o ki ne mo pe ki ni Setuata malolo aku tu bia ko fo ai mau Siasi ai mau Kalasi aho kako fa hopo atu ko ni te tuku ya ki mau tai ne fai mau Kalasi aho ki ne fai lea ya te malo malo mo mea mai te ke fa hale ako tomo fa vitai ki o tua tau ko pai mama to ki mama Kalasi mo mea ma pe ki ko Kalasi ko ni o wa pe ko ma wa pak mas dia la sino ai Kalasi de saya o te moto ka maso ke tu moto o se Misinale ku ke fa to o te mo ko ke ta o ki ko ka to ko ni me ko to ko mo si li ke mo
to mo fo ki mo. O fa mo to pi fa ma mai a ni. O fa ai ne tea. Beautiful pe. Fa o fa mo pe mai. O fa ka te ko mo ka to la hi ta boi. O fa ko te ka o fa la boi. Tangi ta no ta ta wa sia. Well, I think my capital is my joya, my jockey album. I follow my mic. Maro, my joy, how my game up to what we do. Capital is bigger. Mau Talia came here, came out to let the Ahoni. I call it another account. So, got home for the Manu'atu si Matur ko yung crowd. Niuafe, fitu ya wanu ni ma. Pa maro mo ka wofa, maro ito. Maro. Tawa umay di Kalasi fra mo. Ay ka mo muy. Ta kapun ya ya. Ko Kalasi ko ni ko Kalasi. La upo ko Kalasi Litani. Mấy có cái là gì cũng không ngon luôn tôi có đi cần cũng cách có gì vậy à một siêu tôi có đi cần đi lúc mà không mà vậy của quậy và tôi đi vào tôi đi vào là chỉ có cái biết là có gì là mà may cái là chỉ có gì family bên
Siasi, kowe Kalasi kasih Litani jen, tako kowe, pak kowe, Single lady for life. kuna si Maama ina muno mari, pak kowe ni kowe, kau kau fini dia tak, mau fefia awit, mau Tonga tak, mau Kalasi ni, abah sinai family dari Maama. Aku loto peke, wah yang dia, Fratapo ke o tua mafio ta o Tonga. Yeah, fratapo ki se a ke tala and look young and beautiful like always. Whawhetai, o whaka koe sea mawe, malo e mawela. Oku whawhetai ma peho ma na mare ma Kalasi, ke whai ha whakamalo ia I he ngāwe ko tukupā kia ngā Tukumo'ui, nia mo peo kai ke Veiongo, ka koe osi o singa maari e. That's all we have. Oku koe mau Kalasi, hange ko lea I Setuata, ko nā ua ve moa. Pea, o tari ako maui, ai hiva, koe hange ko lawa aloma, koe whakatupake, koe ngawa lotu, koe ki te aha mea ka nemes, koe whakatupake, whai be mea whakatupake. Koe hiva e tare ke mau ki iu e mau ki Kalasi, te hiva atu pe. O kuia ka isi pe, e polo pola mo.
tāpua ki ai Katoanga Tukumo'ui o Naoni. Malo e ofa, malo e ngaue. Veiongo e tau Misinale, ma vanga e fitomano. Niuafe, Finau, Our Misinale for today, as our chairperson has announced, $79,454 out of 12 families. As you have seen, all the families that come and present their gift and share words of thanksgiving, they have given in honor of Latu is our chairperson, and for the ministry of our congregation, we have given $79,454. Fitumano hibafe fanyao ni mafa fafeta atu katoan. Nagokole henke faifka matini Finau from Temple City UMC to please bless this gift. Thank you. Let everything that has breath praise the Lord. Koe koloa Tonga, koe whamalo. Did you know that in the Tongan language, there is no direct translation for your welcome? There's no direct translation for your welcome. It's the understanding we appreciate, we are in awe what God continues to bestow upon us. Every good and perfect gift is from above. And so let the church say amen. We take this time just to be still and just to recognize your blessings that you continue to bestow upon us. We thank you, Lord. Thank you for family. Thank you for friends. Thank you for ourselves. Mafamalo ke o mi mai keresi. Mafamalo ke o mi mai haivi. Tapuaki ke maulava manua ya honi. And so therefore it is only appropriate that we just say thank you. Because you have continued to be faithful with your community here at Knollwood United Methodist Church. And therefore your praise will never be on our lips. That as we offer forth our finances, our time, our talents, our gifts, ultimately, oh God, we give to you our hearts. We give to you our hearts for where your treasure lies, where your heart lies, there your treasure is really embodied in. And so thank you, Lord, for the faithfulness that you continue to bestow upon us. Remind us, O Lord, that they who abide in the shelter of the Most High will find rest, will find comfort, will find peace that surpasses all understanding in the shadow of the Almighty. So bless over the Whaiwhikau Kalesita, bless over Setuata, bless over the church members here in Knollwood, O Lord. Remind them, O God, the blessings that you continue to lavishly pour out upon our lives. Hear our prayer that we offer unto you, Lord. In the name of our Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Malo laki ka whaikau, malo laki ka isea, ko kole atu heni ki he Setuata, ki hau a olau ahi mituku, pea nai mai ai text, me taha o e mokopuna, me ai sea niu Finau, o e nimangeau, ke ompe ki he Misinale anō puti, pea alakeia, o Vava'u manu koia e toki omi ai topon koia malo.
yeah, like I just said, I got $500 from Niu's family, so make it 80,000. And okay. Alpha Pepe a me a Niu pe mosia pe mo family malo. Ta o kole atu ki a Viliami Finau ko e ta ura ki fokieni I hope Viliami Finau mo Setuata. Ya ko e fa fita mo fa malo. Ko ya ko tanta Setuata pe mo fa tu ya ko e ya pehe ta hile ko Latu. Kata ko me hake ke tau iwa tuku he lima ngea hongo fulu, and Latu will read our last hymn. Lima tahalo. Now here he lima ngea hongo fulu, no me hake tau here. Sisu ke Maama e ngahi mea kotoa. Tare niti ngahi tau, whanau whare mo koloa. That comes from your heart. Let us go from here in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And may God's blessing be with Latu and all of us. In Jesus' name, amen. Amen. Oleatu, whanonga atu ai pe ki he petio, i hoko atu ai konga honoa, e tau katoanga.